Bakatala kita bikin menikah dan dobat pul menggor na TikTok live ni VTFM, YouTube channel ni VTFM na buku nanti live en nampongi bina ni kuwa servo wa kay Bounty Premium Ram Taste the Spirit of Fiji. Me bakan na nama kitu kina en veimbong kel saramay na moniti kina avaka rombo ka sabambula nando to bikin menikah sarah bina bale bakan daw tingin tak na VTFM bina bale na siya machkamai ha bakatala kina bikin menikah sarah sa kay dola batik menggor no moni telefoni moni pop up may no moni TikTok live beka isa Osamu, hisa, nasirbo kay Bounty Premium Ram Taste the Spirit of Fiji. Ya, entah apa dimana oleh perdes beberapa nabu nabi batakan untuk na kaning untuk tonggoka. Merani mai bitokon tu weekend na buku nanti rusirbo. Kapag bibir kita nanti budu, en nanti pun lo maningo ko obitie. Ya, rota no mulai ka no musea en buku nanti live ni servo kay Bounty Premium Ram Taste the Spirit of Fiji en kabin bongi binakan ko. Komenta kami na pun no siya mating makina tongkat kumai. Na pun siya mating makina merani darun na abisya matitiko. En lo maningo kalibong ko na MV bongi kay iko. E pamul tuloy bikim ni kay Sara isa pakatalan kina bikim ni nangunyang ko na tonggori so siyang ko na tiko o dawat ulimay en no misali kamrengo kana VTFM o live chiko yani sarabio chiko mai ni sambula binaka. Binabale binakan don dingin kita lebih deh family bingung nak kira sar ni anggar rabi tapi ya bulu binaka wambul tu lebih kem ni kira sar ni bulu binaka na litin kapan sa sar mengoka en YouTube channel lebih deh family sambula binaka ni sakinta pakitiko en lom nong kali bungkuna MV bongki kana bukun taru live ni servo kay Bounty Premium Ram Taste the Spirit of Fiji ya roda bikin kira serbekan terus narong termantan talon taru servo en bongi binaka ni dai VTFM Servo kay Bounty Premium Ram Taste the Spirit of Fiji. Sebelum kita turun ramah darbo kini ngonelewa bikin ni kita sar na biokani ni sema chikumai en buku nandaru servo kay Bounty Premium Ram Taste the Spirit of Fiji. Ano bambul bikin ni kita sar ni sando bata boleh mengoka. En VTFM Facebook live TikTok page ni VTFM na buku live pakatolan kina. En YouTube channel. Belum nak share na wanga. Apakah kita Maria, apakah telah kita bilau ma tulo boni, oni cipur oni bulu bina katongo, bula minan rongan tosam bulu bina kabejim papono, Marita rosa kom bulu bina amram tahu, bina bala bukan kita kena VTFM itu kani, ya kabin bongi bina ka daintai, apakah telah kita bikin ni kita sarasya masih mengokan ni bulu bina ka unai si ratu. Nisa ambula binaka bina bale besar kan tinggi tak tila VTFM itu kani apa kata lagi napa ambula tika bikini serta rapang kore pengen begitu nangol som cinggo kai nanti be kerlina andi miri ke kitu na sartimbau sisters dos ambula binaka abisa ki ambula binaka jar kumar sem cinggo baravel ro mesinga toka apa kata lagi be sato apa kata lagi be ririsio tau serta rapang kore mengai potenga begitu na matu wale lewini timi ni vatu lave ngonga iratu kemba cinggo kai tokai malo maira don bulu binaka imasanga snow luda bulu binaka next song to the room 12 boys Rocco Mr. Roxa o Tony ho eto maku o bak salang-langi veresa pesa eti avotur ko ka dos bulu binaka bina bulu sarsia mchikumai en kabin bongi binaka dendaye en bulu bakaru FJ bulu binaka serta ramangure mengai botenga begitu na siam chingo ka i nangkarna ono kantabu bina bale bukan tinggi tak na VTFM itokani en benga una kede sarai bakata lang kita bikim to kede lalando siam tumengo ka be Rocco Mr. Rox o Tony eto maku o bak salang-langi o veresa o pesa eti abator ka prison ni sambulu binaka ene kabinane kuwa wesa ke dolo yawan tombulu binaka siam jengo kom private island clear ambale na singa tombulu binaka menabaka yo wana rongida tombulu binaka mai vatu lili ke esta suit tombulu binaka bina bale bikin tinggi tak na VTFM iyan taru serbo na bongi binane kuwa bikin kita labiakani me bakan ninta sarri tongkore na bukan live ni talon share isa lei aida Islay Aida mai bechone tani Brown. Islay Aida mai bechone tani Brown na sergoka katoni na bolo katoni Andrew Sarnuku kalangata o chone tani Brown ke tani Lamavi na sergoka avula o chone tani Brown membeleta non ndolomani asina vakalengu melambasa nona nickname o Aida marama ni yante wala na ngingi mesa usabu o chone tani bakatiko mai nuklo menandelana kanda wa siro mentewala memai ready non dolomano ada saya sara merau te butak non rau bubale ya na serengoka engai pa kabili bina kata wala ngau cenetani ena buku non do boso tabuli mai na sira buli me ready aida engai mai pa butukana me daba nikua rau sawen budina kina endua na non rau bubale turang kina marama darbo kina ngone lewa
Isa. Ano ba multa kina be irto ni lawa wa mai da umbati de bubale me da umbati bula bina ka be na kunau o ntawa ival na marama elondina ndau lestaka na taba ni Bounty Premium Ram Taste Spirit of Fiji. Tuna kina marama tsone tani Brown Iselay Aida bina bale besar ni halo binaka na nakuto posota politu na buto ni bongi na tatavangi mai na banua bi subskura sama ya ni baka butu kana tu ena ngono binaka ni kuha. Seven ayambaki Bisara sombu tunga mara bimbina yala ke nukuloa kamoleani Ewala memutuka Emiwe malamu amdangawa Sayikono miseni mbondo mani Matan rende Tawa mwile vabikono Numie nungu ngangani masu Isaleyani Konde yelo mangu Isaleyani nungu nolo mani Rakinda kita wale nungu toso Besuki bolitu Envakanana numemba ureida tale nongulewa na matamu Awoda kambikaye nisari nalili nangomoni Ya tawa tentang ni share mai bicara tentang Brown kita ni lama bi ni telo ni share Iselay Aida yang bukan taruh share ke Bounty Premium Ram Taste Spirit of Fiji ya bikin kita share nak kami bukan ni kuam bulu bina kami Eparaman dalolo Samuel turangan bedi dan bulu bina kami Adelaide South Australia Eparaman dalolo ke Amelia Tuitai mai share ne ke Mano Baka Vuli Balu en rambung cikan bukan ni kuam ramposia en nama yang bulu si asalama tu antu en ya kami bukan bina ke dede en terus share bikin kita share kali rumah na taruh telah satu ngor David FM Facebook page nanti Matsero tani Brown na tani share Iselay Aida na tarongo ke ngone leni beyo etamata gitiko na serengo ye toro ke maram sama ida be ke no daru live ni servo ke Bounty Premium Ram Taste Spirit of Fiji